atau mengawatnya nasasa atau na ayat yang berasian ayat ada toyan na nabi nabi sumpat ya na ayat yang kala yang ada to na entai lo ada dunia na yang didatuk angin ikan dua na ayat yang kata lo pau dan Nabi Sulaiman alaihi salam na sultano lagi masuk gila dia salah ini bukan yang Allah tahu. Sama untuk mau di perlawanan dia udah utang ya pak seru ale mantu nafsu tu nami sebal sodao nah yang alamatan yang sui piwa Allah kedo manawataya nasyam dia Allah nasasarata nan nabi nan dato nak kawasalan wasa ayat mana basau mana lokstano nak atom bersumadakan nak hidup susah sateman kabina rasa sakatau nak bilang pulang putan sok ada untuk usah puluh atau amawataya para kiman ko matari tanong na ubat tanong katari na ubat kalilipat inaan katosi na ubat ikatari na anong kiman ko katari tanong na totosi yoga yang kana nakatero ala ngayon na petuntulan tanong na iyabuwa ka petuntulan tanong na kalilipat ang mga buhay na igiraan na miyatay na upamuntola na apiaan to na admisonya gedung atiuba niya lapis kasakitan ya tayang pamilya nya sakit ka na ayaw yang kinanglan at kebahagiaan ang kanan ini pamanda Rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masih tahu kenapa dia mau buat termini nyatai ada nyatai artian tomat ni ini keluar awal na patut mau atau ini berarti antara mabati anak kabuluan saudahan na tupak aya sokya keluar awal na sampingnya sampai pakai ilalang tanong ganan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pakaribang Mia Aisyah naso Abu Salamah Aisyah ini yang iwan kumana sahabat namanya kapung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya makau masih udah lupa ya naso Salamah tapi yang mau ulama ini nabi itu yang Abu Salamah Salamah ayat turun Abu Salamah na ama Isalama na ayat Salamah na ina Isalama di mana ya no ame pada dia tu no marano to ale derudupo dia mana na inde tanon na dairian abulum sawidaan mani sukya pa mau Abu Salamah na pia tutur yang muda lupa ya na tinggi na pamasi ini pangendurangkan no nabi yang ulung punai sawigakan nabi untuk yang nunai nunai ibantu dia no nabi yang mau lama ini Allahumma ajirni fi musibati wa khluq li khairan minha tapi yang mau lama dua riwayat dua nabun jadi dosa mereka dua riwayat Allahumma ajirni fi musibati wa khluq li khairan minha nak mana tanong-tanongan ya wa parama ubdan wa tone mana ya kanang ko balasya kung ka ko ini tiuba akarakan nagusang biing karakan supya kedata aminawa ko samya kapya tiara yuki mana ang kedua ini pangendo Rasulullah Abu Salamah masih kalau kan, toto sikat yang donat di semua berkali-kali kalau, nah berarti angka ini ya tidur gubernur apa, namun resno ini, Allahumma ajirni fi musibati wa khluq li khairan minha, anamko balasya kakwini tiuba akarakan, nasanding karakan, sukya kerata anginawa ko, samya piarakan mau pamakasih obo kali Brahman mau nyalapis kasalapitan namin dua kayak dua kan ada para ya naulas nadi mati namanya
Namanya kuling kami yang kota lapis. Madi bigay mo ulau-ulau kami pandawa busa nama udah lupa yan. Abulun niya na sudah lupa yan. Misterya na sa busa nama. Nyata. So kaya patay niya nakita man umusa nama. Amo kayo ni Panginoon nabi. Sundok yata niya naman minduwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nyata sudah berupaya otomatis induri lagi mau kedua. Akhir murah-murah otomatis pagarnya. Nama kita ibu pengitau Salamah yaitu niya sunabi. Abun tala pamalas isang tanong pianong kita niya. Pianong Juliano. Hindi na yan Rasulullah. Kunya tinaw ya bilso dalurupakan na pianong kaon may pangdaong kaon na bulungan isang widakan. Kakiyong to niya nakay matulong yan Naimatigin so kaya pa tayo miskera na hinduwa ko inalagi ko niya si patak na lagudan mo kababali sa widakan naman. Nah, maninigat yung pag-aasi mo kapag muda ka naroon na yapigaroon na pinamalupapahalan. Tarin niya tayo. Selagi sudah berupaya, miskirya na abusa nama. Katawan yun, at yung mga piragun karasa na ayatin na inisambi o Allah o miskirya na abusa nama na sudin so nabi kapiang arumaw nabi sukum mo salama. Pangaraw-taro kabundun na pinampulang-putang man sa makipya di naman yan, kami ay sularubayan na yan na isang pinwala na sunod sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumair tanong man, sama nung pernahuri pun Allah, hingga ko benukunan tanong ay yung kalabas sa tanuan, tanong-tugdam na bermukiwang pukakalitan. Ayah tiga wala na basta na kiyakiuban na yan tunay grasya sumya din ko mga lulutiyo mga pagarinyo mga mumin mga muslim na diruan sa mafia naburong sumabatay siko nagkakauntorian na tutusin para diyan pa namin pa na yasungkod ng nabi na yagkaroon ng nasumabi agad ulit. Api yang tulang di gerbuknya nama apa? Ini siapa orang ibu-ibu? Kamay, asumnya apa kalian runutan? Bayutan, lugna katalan yang gerbuknya nama lugna katalan. Ino tuan itu genuya. Nah, artinya mga ulama ini nabi geruk masuk nabi. Tunai di geruk nabi. Ida agar tumul marib, awil mayita, pakolo khairan. Ikiram niya magkabantal kung kasakit, nagkaroon sa mafia, nagbigla atau minibaw kanukunan niya tayo, nagkaroon sa mafia. Iyang atibura nga ng mga ulama, igilaan na niya tayo, yung katawan niyo niya ginagawa niya ng mafia. Inuto, nag-iisumpa to ng nabi, wa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Ang iyong mataang ko na sa mga malaikat na pagamin nilang sumiyong ito. Hindi dahil karoon na yan kaya pamantarong dalo. Ay sumpah na may hadid. Pag na yun, natotoo sinyo, ay ilan na niya sakit, pagaling ka, siyangan ka, Muslim na abnarer ka ay ganun talaga. Abnarer. Tunang sa lima na abnar, nawing kabuntar na kesakit sa mura ko. Ako man ang pabuntura rin serman, lagyan na yung buka pamunta-bunta, ako pabuntura na, si ukatay mo na bulong. Okay na yan? Lain mo ito. Dia mah kalau menyapa pengaruh, dia mau ke syarikat. Allah ini kebuatan. Paman lagi pemberian di namanya. Apa betul menyapa pamit? Assalamualaikum. Asal kian dengan sama teman saling menyebut dalam ini terkait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Ini pun dulu. Kami akan ini.
Benda si orang nun natukarami ako ngayon. Benda so kapaman kabentang napatot kapaman. Ikadua na so kapaman kabentang nabulog. Nakabiyat-abiyat, pagalitan mo sa katalano, at nasiringan ka, at lulog ka pa, namya sakit na. Kaya tumayo mo sa kapapasaman, nakabiyat ko, may tawag doon, hindi namin ekstra ako sa pabuli. Nakanak na wala, siningan na yun, nawaray tuwa na, kaya mo na kayo napunay wala. Allah, nari, iyakin mo na biyo, yaman tabentala ka nun, at gano'n ka nun sa napiya, kumapang isibutan bro. Nayak mana sebutan ro na yaman tabentala ka nun, kasakit na nayak, kaya tiruang ka na, wag na kakawa na kaabulong na, pinakaminos na katiro ko. Yung tinapag mo tabentala Islam, Muslim, yaman tabentala ka na, mamasok ka sa gitna, apa yang buku kau nabi pertanyaan, nak kira mana matang wala matang nabi ini atau orang orangnya apa desnya? Apa ini untuk yang buku kau nabi pertanyaan? Sekian banyak orang namanya apa des? Artinya apa berapa besar? Nabi kira orang, nabi tidak muslim, nabi apa lagi kalau begini ini bukan? Kayak kau ini ikuti dakwah, kau kira orang kayak kau mampu tak stick serba kami terkena. Lagi na ikapaman tabutan tabi, kaman tabutan mamumra, ano na tabi na nakapapasa na. Kami ako makon na dapat ko dari ang lima na nito. Lagi may so tidak mo tunda minsan. Makawala pala ko bari nito kapila doon. Nay, sumumpa tano. Ukman mo na miyata ya, tuminibo kano, inasumiyong kano na yakman ako Islam na tinuman sa nakiya. Na tinuman na mo. Dari katawan orang yang berbukian dari matiya, niya kaisa na matiya mga ulama ini, matitimo sunod yung usul mga sahabi, ini sabit kira na niya kay, awidan, so yan doon ng mga tao sa niya kay sekreto na bumili daw siya na matanay ko matiya ka. Pamakuha na mapay paramet, yan bukit doon natin na wajabat. Depan mati, may isa depan na niya kay, na bumili daw man sa mga tao, matanay ko, di jamaan mamu. Berat kalau siapa tahu, lalu ini orang masuk dia wajib. Kami ini mau tahu, ya Rasulullah, kau tahu apa dia bisa dijubang kayak nyatai pada naik. Lalu ini orangnya makai tahu, lalu ini orang wajib. Kau di mana wajib? Kayak ini nabi teru akan nabi apa tonton sesurga. Kau tahu? Di gunung mana tahu ini kau betul? Ini apa tonton sesurga? Ini naskah nomani mana saksi wallah punya Eropa. Nabi itu yang namanya siapa itu? Namanya apa tonton sesurga? Nanti gini ya Rasulullah. Lagi mereka dua bang kayak nyakai. Sambil nabi ini orang mana wajabat? Kami apa tonton? Nanti ini apa tonton? Tinggi kami apa tonton sonarapa? Tapi itu yang merata itu. Naskah wajib buat kai mana saksi wallah siapa punya Eropa. Kau ini bawa dengan semua orang, ayah bersama besar ni genam, paman ini lagi lima ada sinala, ada lima ada sinala dunia, kalau tu rata lima merah, kalau itu rumah, pengunya tanam saya, dia kena apa dosa kalau ini bersih Allah, apa yang semua kongresman, mama sibito, mama presidentina, tiada silang sawata, tiada silang sakaroma, namun tak ada rata lima namanya pikiran nak jadi besar mungkin itu rumah. Nah kalau dia ingat negara tak gino maunya jangan dia tahu sampai ngomong pas nala matang walatana sambil tentang familia biasa pun matang walatana di buku mereka. Dia bisa aku pintar ya mau ini namun dia sampai kesana matang walatana di itu sabar. Soal Islam namanya lima. Tapi istiadat mau jadi laporan biasa namanya gulau lah. Baik namanya apa? Yang kaya patay ni tawag sa si Manila, umiatay. Mula naman. Itawag. Kaya itawag si pagaling yan, namanya wapat. Yang kaya daw isa pagaling yan na bubay, namanya siya, namanya tayo. Yang kan dito, napalaya sila ni Dua yung nagbo. Ay naman, namataw ka man na matang nababerde. Niyada kaya sos na. Kaya naman ako nagkikilita ka. Uri pa no Allah, sama no to na isa uto ay ipang niyata ko mga ginawatan. Bakit kiluman ang nawasa may na, magalang na iya tanaw. Tunay hindi tanaw. Yan udyur ka na sundalor. Yung tanaw na, kung pagay wala kay tanaw na siya tanong ko sa. Suwari sunati,
sallallahu alaihi wasallam o kaya tiyo ko Allah o kaya da pamilya niyan nagdaman yung mga tutulog. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasulun so kinikrayon abadun niya kasurat kanulan na ililiyan o kaya namin yan namanya tayo din so kaya na Abdullah magdama ada buatan na tayo ito tayo penutulan pero mana ko busok kaya dura tayo ginutang baru penutulan nagsaribas kami mo mutakabas ako kaya sa mga nabi hey mamidikat yung mga pagalya mau tuwa tayo siya yan na ikritan sa Muhammad ini babata nakagirwin babata nasukinit karong ay dibin sa miya kasuran munan na miya kaysa na di sila hindi kita sa mga mata mga dayuyan sa mata kaya ibigin miya kasuran ng pulan na mabibimay ng kaya naman silang dun mga pasadong dita-dita na mga mama kuman yan suwata yan na sa Muhammad na naging nisisiba ito ng mga ito ang mga ama hindi nang tumatawag sa mga inubabiyata so kaya naman yan pamakasi kong ranong niya budre taman sa niya turong yan kung mga dayo yan ya asbifar manir ridal alladina yakuduna kong hey mga dayuan ka ang tawa mo ng mga mama kumantan din malapas sa dun dita-dita na buwang kanila na ayagarin isubog mga dayo yan ay Muhammad di ka katawan nagiman sa mga amane na sudin-sukyan doon yan na pamakasi ko ba sa mga rana na naging yung hindi dagal langit sa kaya doon na tabi naman yan ay apa kaisa inoto na miya pansin niya na sa kanyang nadama yan na orasan ito na miya sa wala yung pagpananarwa na yung sinakulay yan ya ummi ayna abi waman huwa abi ay kinakulayakan ang taon niya maakan na bundes wa makulayakan ay nasulinsok yan doon rin ang kulayan na dali hindi naman nila kaya lutuyan ya Muhammad siya tigyan ko kinikaro idin ka mo kaya naman sa miya kasulatan ng ulan nangindagang suwama ka Abdullah isasa nangyandun kaya pa ako sa Madina na kaya ng anak panyakit na ganyan dunuming belag na ipatay niyan nariman ko na suwama ka masimir kung sa Madina at mga ang yuto na may nang kaya na umay siusin yan ang suwama yan namyan din namyan igratak mo lagi naman yan pakay siya, doon ang manilinig ang kurat ang ginawa niya. Niyanagyan pa na sinihir kong sa Madina. Nakatawan niyo rin na rin, Shermane, kawata na pagluta na Madina, uyamak pa. Kaya pumayak yan, kung inakulay yan. Hey, inakulay yan, na kaya subusubulo naman na yan, may lay. Na, maroon ang gulay, kawatan yan. Barimatawaran nga Montero. Pinaminos na upamaka, kudo sila na unta. Ikaduna mo, di sila nakakuda, napalang nila na Madina. Nakakagang tanong siya nila na Madina. Apianong Panginoon sa kupuluwa kulay niya na Abdullah. Hey, so kaya pa kaumay namin sa Madina. Namiya pamisitay namin sa kupuluwa kulay niya. Namigbaningan sila sa Magtaan Mukarrama. Napamakitunit maninin yung tantuwa na ginawa niya. Na iagman kaya pa kaumay sa paglata na Madina Abu Yamakta. Na kaya nalang pumanapan niya sinakulay niyan. Nadayan man bimbulag, tatawan sa itipatay niyan. Narong man minilibong sinakulay niyan sa paglata na Madina, Abu Yamakta. Hati ang mga ulama ini, na ayang marang yan sa tarik, na iya abwa. Pamakasi ko ang tanong na abdalan doon na maranaw na rin, pinamatong tao doon na grabiya iya buhay. Pakaisya, doon yung minyong tanong na Panginoon, na kumbali kumanasin na kiyarawan yan sinakulay niya ng mga puso. Tihayaw mata kami ni babagyan sa apo kami ang tayo. Hey! Namin balingat man si isa Makka. Piray idol yan. Namin kasurang ragon. Nakagiyat man ang ako sa Makka. Namin at lagi kurama yan na dato aswapul mukali. Nasukinilap kahit man ay yun sa mga kasurawan ragon. Namin at kahit man suwang yan na dato. Hey! Mga bay! Mga dato! Suwangi sunabi na tanto akiat doon yan surat ang ginawa mo. Kaya kiyoon wala kuman sumanaya. Kaya bagi kong pamilya niya. Kung aswitano, biya lang kapay wala. Sigurado din natin mangos ka ng mapulbat ang gusto ng pamilya. Pero manang muda sa iyang madan, ama. Da sa iyang madan,
Allah. Kenayale sebertano. Kami aguntan mo mga seba. Nasibyan lumaw ko Allah. Kami aguntan niya talaga ginawang masada para ternak na limo kira-kira mengawin ko Allah. Ako yang tanron. Iyo pangko kaya kayo tanong yan na kawagatan mo. Dalit mga ipagamagan. Huwag kawagatan mo. Ila ni kakao mapipigat mo ang kawagatan mo. Nalida ari Chairman Perez sana na. Isa ko mas COVID. Nagalido ko na bagan dito so kadagat ko. Siya kami siya district na babagoy na puna ko sa Marawi. Nasumima ko sa tampasal na yan. Siya doon mo kuha mapapatay mismo na pa. Basta niya mga kumalinggi sa mga nakasisida mga kasaganasan bako doon kalawin madalang taman roon sa kasaganasi na mga uubos ang makalig nakatrapo na yung kapapapatay. Nasaan ko lang niya sigurado pumatay ka nung buti. Naswaki so mga paminipan na kaya mapipikirian na absurdo. Napagaliw na iparuyak tanong kung mga ginawa tanong na loyal sa gandagan, marawas sa marandang, nyukos sa mandagan na patay ka, na kaya mapiyasikin na mandi tanong sa rin ako. Ang karinigo ibat niya nakuha na mapiyar. No man can perfect except God. The perfect ever perfect na sola. Kung sa sukan na palitan ng kurusa. Kaya mga rami, anong reaksyon sila? Napias kami ng mga ulama, nagkurusa kami. Kaya buti kurusa na sa mga nabi, pamamaksong sila. Kung sa tanong na, yang nilay ka na dusa, lumiyakad ka na dusa. Na niya apiat kurusa na madusa, ano yan di ka sarila po Allah. Kung di ka no sarila po Allah, ino to, na siko ka mo, kaya presensyal nun, kasalarin ang tanong Allah na kaya nito solusan ako lang itang sulo kasalanan yan kasalanan di kasalarin ako Allah alingan ng magalingan na pinang ko kadawin ni matang praktikal na dalilo tulay bigaro na din lau ahtakong tamnao kakayakong mabay na sana iwal ardi sumastagpartumullaha lago para lakom tulay bigaro na din apiakan niya dusa kanu sama penuhnya sultan tanu langit Abu Sulupa mau tubat tanu Allah laga para lakom napi ang tanu Allah pagi sudin mikro mereka dokter sa patas oh insyaallah digira anak ke bertrip sa ginonya lagi tu tidak isnya na ginonya na sama na alin no basulusan na mata wala talala ibu kawanan oro bebe samurang tali kudan jika no sa kedan sa ingat pakai di guna na orang tanu nabi yang mikir ini suara na dusa sima orang na benar yang mengatakan tuannya sebutkan na dusa nah yang mga ulama ini semansungnya na mga mukmin na mga kanto na Anda meyakin ya ini punya suara energi duit. Memang kena perusahaan yang sapul atau perasun atau surga. Sudah udah ini namanya misalnya kalau ini berbandingan. Mau ikulah dari 6 tahun sebelum Mesir King Abdul Jalil, agian dia nyatakan saat yang dinatakan agian dia arikan watatan. Nana mga malay apang minano Allah aso kaya ba kaya Al-Quran nagugyan na iyan pa mabusiya ko agama na subarasay nana diartan ng giluman ng Allah na siratan yung nagyamutuwa watatanong Allahumma amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.